Ethisia mwenye mutegere wa Wero TV kambetikie wina tha mugwanja imbega inkugwatogeni ntoni cietu ni tariki ciere cia mweri wa kathandatu mwaka wa 2023 mbita kwa Christine Wanjeru. Tukembereria ntoni cietu bunge ya kaunti ya Embu nirungamitie ikaro ciayo kwa kagitagati kumenyekana nuntu bwa matita mwanya maria makwenda thirikari ithikiria mbere bururu marienda thirikari iraithiria kuongerwo kwa mishara ya ma MCA agia kairini makwenda thirikari mbakwithirwo kimatengera mbia ciao cia uthina mbere na ni mbia iria makuga makenda mairunga magira rita mwanike muchiri gatwamberie na ino. Bunge ya kaunti ya Embu nirugamiti ciikaro ciayo vari kavinda gataramenyekana. Ino niguo gusukuma thirikari nene gucenjia watho wa kumongerera misara yao wa vamwe na marivi mengi manjoverera. Ikinyo riri nirigucokia na vuva uthondeki wa mawatho thiini wa kaunti ya Embu varia mbunge ino ya Embu mekite uguo makigwatanira na mbunge cia kaunti ciingi. Maundu maria mengi a mbunge aya marenda kuvitukirwa ni mbunge nene ni makorwe na kigina kiao kiria marugamiririte kia mirandi ngurani ya uthii wa nambere thiini wa wandi ciao. Marauga kigina giki kiria marenda kirugamitwe ni mbunge nene na undu uria marenda ucenjwe mbere ya macokereretie ciikaro ciao. Wa uguo ambunge aya marenda kuvewa wiyathi wa kurugamirira mbia cia kaunti na uria iratumirwa. Marauga ati uria thirikari cia kaunti ivana gwa kavinda gaka gavana niwe ukoragwa na watho wa mwiso uria mbia cia kaunti igutumirwa na undu uria utaramakenia. Mendekithia mama maretetwe thiini wa mbunge ya kaunti ya Embu ni MCA wa Kiambere ni Weleni Mwaniki varia ambunge aya wanavo marenda gucokerwa misara yao iria matinirwe ni ruvonge rwa misara undu umwe na mambiririe kurivwa mbia cia kuma kwao nginyagia mbunge cia wa muthenya makiria aria mekaraga wandi cia kurasa. Wa uguo marenda marivagwe ni undu wa ciikaro iria cionthe makoragwa nacio ta ambunge. Marivi mama monthe marutirwe ni ruvonge rwa misara nio Salaries and Remunerations Commission mwaka muthiru mbere ya ithurano na varia misara yao yatinirwe kuma 124 nginyagia 86 varia riu ambunge aya marenda misara yao ikorwe nuthu ya kiria speaker ambunge cia kaunti marivagwa kuona o menukagia 525 wa mweri. Ikinyo riri riukite muthenya umwe tu vuva ya mbunge ino ya Embu gucokereria ciikaro ciayo vuva ya Rutha Rurasa. Na varia riu mirandi ngurani ya uthii wa nambere thiini wa kaunti ya Embu ni kurugama kuona mbunge ino tivota kuvitukia mbia cia mwaka wa kigina wa 2023-2024 iria thirikari ya kaunti irai igatumira. Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Munini wa gavana kaunti ni ya Tharaka Nithi Tawenyaga Muisiraeli na ugite thirikari ya gavana Njuki ni umiti na nibanganite wega nikenda kuthiria nchobi cionthe cia mwana na nkinyagia cia Ibango kaunti ni ino ni baria maugite ni marekite kuraitha barua cia uruti wira cia irabu na nkinyagia mba cionthe cia kwenderia nchobi nikenda gutigira nchobi itekwendwa maturani ikendwa kiri matauni aki. Tuwekari nani watuka Muisiraeli namba 2. Ya tuweka 1 na konge 2. Ya mbegia na 1 na konge 2. Mnaelewa? Nebuko wata bonkuga. Kwa maendeleo mwone bokona marutetwe. Nengwata niombega ya MCA na thirikari yetu ya executive. Tutongole ni executive ngabana Muromi Njuki. Na ndebo sokeria nkaro muloka ya ribeto baganga ringikuya. Nonto kwa kodura ngabana Njuki na Muisiraeli second time. Ane buije wega ndabweraga ikamara ya ng'ombe ya kayenelejo yeria ngalani. Na ningo na wakisira ntubeto baganga. Ndonga metena ntubara kanidi. This time ke wadani wanga bana Muromi Njuki ngimotera geria. No mwanga tukaura maendeleo tukiaboya tuarudete. No we are saying we are not leaving anyone behind. Onakari watu ringere kuna watu ringere ongeta about that. We are here to offer services to each and everyone.
nega tumito wete atoko to wate la kaniri is ours udomi njoke is ours all elected leaders we respect them nekenda tona matunda noni ngona kuwa mwanyomunde nena ndomeri mejeteneo. Babu, I want to thank our guest of honor and his team, security team. Guest of honor, I have seen wonders happening in our rural areas. Your people are fighting illicit beliefs, and the second generation, as long as we are the county government, we are supporting you 100%. Kana watena kemero antumeto, nemo soka yakau this is weto na team yetu ya security. Nkaro nonto kama ngaba na njoke wete atre na nyo messenger mbete mbenya ngolo kiao mundi kiyoto rikari ya ragani county na boya kwa ruambange national government totete keriana beto ziana nyeto aruni beto akabeto bakwancho bya ko baulaga nebo kwandogu nebo kwanda tolo na chobia ya ibango nebo ya bakwo tolo na chobia ibango. Kirente toshienge MCA wa Thangatha tawe Elijah Kimathi na ugite na kuona wira umwega ukithie na mbere na uthie mbere umwingi uthite na mbere kaunti ya Meru ni kuma kugwatana na utongoria wa Gavana Kawira Mwangaza akiuragia atongoria maria makureta mpatho cia giciaca thaino methiro makigwatana ni kenda gutigira Meru ni kuona uthie na mbere na itigucoka na nyuma kurukina riritie rwaria ruru ithiritu rukigwata mwanki muno rwa kugania Meru maita mairi ni baria augite rwaria ruru rukareta mpatho na rumena gatagati ka Ameru. MCO wandie Thangatha tigania centrali ya Kimathi na wiriritwe ngataniro ira irio ati kambunge county Meru na Gavana Kawira Mwangaza akiwa ikwithirite kwina kanya ke akurita ngui kumatuko thiria andu amende Meru county thai nkona maendeleo ya karibu ya no Thangatha kwandi na indutite ngui bwega imbijite barabara ingi muno around kilomita 40 kwina ira twikite Mwaramu kuba tu nkona Gavana ashumburwa nkona Gavana na gwita bwega na inku antu baraba kurwa na Gavana iba mwe time mimbi bitu bawarwa Gavana kaba kona kiruta ngui muno ende bakwenda kumuitira kona ichawe lakini Gavana wetu na karibu bwega na gwita bwega na kuruta ngui bwega kabisa unti na makunti umuruta makosa no yareku nuntu nkona thai mbanyite ngui mapema muno meri moja no ethira lakini uti wodi nyano emuti na 5 kilometers to 10 kilometers ya Mwaramu kuundi na around kilomita 7 kuga nkwenda mbi after 5 years ngala ndiko nja around kilomita 30 na ti 30 kino mbenye nyande kubute kilomita 100 kwendi baba kuranga Gavana ibarekana na Gavana arute ngwewe miaka 5 twamumakira kurukina rombete atongeria ba county Meru kureka wikira siasa kirwariera kuanwa county Meru akiwa siasa ciomboto methwania ririre yare karemo kinyanela na kureta mpatho kinyankuruki kwithano yure yani nguri support muno lakini for now kankwari kankumirwa siasa muno ri yakwa thwana kana ri thukia maendeleo ndene Meru county kubi baba tikutha by patient IMBC ona ibwege tugitanie isoki tugaitikiria bau lakini for now mantu ya nkumirwa siasa katute bwega batu itite Gavana nikenda mbo tutira ngui Meru county ne karabwega kuma mantu siasa mantu ya kila mpando ari bukua ngosi yuko na nyambene kwina event mantu tuenda thai na kwathe kagitanwa na tuingite tukazona county ile na mantu ya itabwega aretie gitara kwa na birth certificate kira karibantere mwanya tia wandiewe wira nebra ikiria kariba kaita siasa siawe tha ingite around mbathi support na ekurba akuru na around mbathi ungiri imwe gita obagiria murire ngata nkabari ya maua igakinya na most of time baba ingi ginyamba ta na baba ta register gikierio watika iterekerera kinyiro watika patina mbathi bakanyira ukiarwiro unda namba nyinsiri muri yo kuite sa continuous process mbao yarare onthe ndaure ndenda kumari mwande ukiluka ndanyiro bayukira mbathi na rendo bayukira mwaka miaka 5 ethire bakiaria bamwe barabagunekete na murandi yo ingo shokeria mheshimiwa Thangatha Elijah Kimathi no ntubangugira turithirite igitenere kuma igitarekai mantu ne yambathi certificate ile atwaya thina wita maua usumbuka ntuko chonde kinya kurara njira ne to chote mbathi certificate aratuthiria murigo kou turiya atuthiria murigo tukaira ofisini wekunate na njira mpotho tugeta nguine chetu tukia tugetha mbathi certificate cigukinya kou na to save time no ntu weta nguine chetu ira twata ya mbere twakurukaira no ateka ndekethera mbathi ukauma gaita murire ukauma murire kaura ndane kanete nyambia enje yele ciurite orendre ende thinkora mungu ano ntwene aurite na ndameonera na inkona na bethetie bwega antu ibatumaira mbeta muno ko barende kikinyamburi ng'ombe na watweka
untu buti kwethia bwe succeed kana bwe tara mbere bwega lakini mheshimiwa na arambire project kumari ukuluka na ya nambathi uti muciari ya ati kona birth certificate na nyekethe na makosa during kaita kauga kulukite ka heshimiwa bubange na kwethe correct na ibithe mantu ya free uti na kurise kinya kuriko. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Tuwetigana na intotoni chiengene ati mukondo wa kairi wa mamburama o mwaka makwanania ontwire wa Mutharaka nimeregeretwe kuruthwa kiumia kituthiite ntere cia Nkondi na abangania ma mamburama mariuga mibango ni thiite na mbere owega na mu aini mandimbo cia ontwire makiuga ni mebangite bwega nontu bwa mamburama ma mwandiki wetu Antito Polo Kabithi na kinyite na buni kenda kuona buria ubangani uyu ukinyite gatoni. Ni kundi mwanya bya ontwire kumantere Tharaka na mono wa dini ya Nkondi. Yumba ni na nyimbo cia Gintwire guntu kwanje uthi wana kinyirio bya Gintwire arende bagutindi baroni bakiyumbania na nyimbo cia Gintwire guntu kuthi njai wana kinya irio bya Gintwire nuntu banyambura iri kwirigirwa ntarino cia Nkondi kimya tukuwata twina marwa twina uki twina kathongo twina mboboi twina nchongo Intota ibu bionthe twina bio na itukubwarika bwinthe boye bone itwe bangite kuthi Gintwire kana kasoro Nkondi tariki 8 Aramisi nganitie na nyimbo jeuthi njai mboboi na igetha nitwekirite awekira turenda gwichia kombe twi mbere ni yao kitherio Ntwire no bwendere kuriganirwa ntugo gwa ntugo na ikio tontu baguswa njira cia gucokanirio ntububu kwega gwa kwina ndoni cieguru muno na tita ino twina cio thaino nontu thaino twengiranire mwana na gino timumenya bondi ikithokwanio tukiuga ikithomo ntu matucoketie Gintwire gietu kiongwa gia Kitharaka na nikenda twigua twina ndoni ira cia tene yariganirwe tuthi na mbere na kuririkanagia kinya tukithomithagia twana tutu nini kogu tukubwarika bwinde na nikenda twigua turi amwe tukenera Gintwire gitu ndoni ira twari nacio tene bura twathingatanaga tugakuthukana antu bathiete na mbere bagiteyanagiria intema tukwenda kuririkanania display ira ciari kutene nikenda twigua tukeyana gitiyo tukithingatira mitaratara ira yaruthagwo imambura marabatheretio okegwa mari mantugo ithatu kwanjiria Aramisi mwanka ntugo ya Jumamosi wana baba nini wana bara bakuru na bataije mantu ma Gintwire ibaye bone mantu ma Gintwire irio bia biaruga gwatene mauchuru mama nyunya gwatene na irio bia biakuragiana timechero eno tukuria Aramisi tokamana ni Nkondi yo tumeta kadhambangere kaende kabati Ipotera Wero TV kumantere Tharaka wa dini ya Nkondi Mbita wa Poli Ogwa Kabithi. Bondi ya barabara Kenya niyo Kenya Roads Boards niruthite gikaro na aruguti ma bikibiki ma Meruton kwariria mekarika ma wagagia na kinyagia mitino ya barabara mabisa mama mariuga aruguti ma bikibiki ni kwemenyera barabarani na kinyagia kumenyera kwebana na mitino ino ya barabara rutererwa OCPD na we wa Northimenti ni augite mekarika ma wagagia maramediritu makionekana muno ni manyiba nyibite tha ino rwanyura thirikari rwarurikanira Kenya Road Board na ndiru gitekaro nethia bikibiki nikenda bomba kubaitana mitaratara menge gwitira barabarene nikenda bomba kuthaba kiabire mitino na lengo letu leo hapa ni kuhakikisha kwamba tume launch training ya 100 boda riders na hii ni kufuatilia sensitization tuliokuwa nayo hapa in March ya ambayo ilijaribu kusensitize watu 300 boda riders na lengo letu ni kuhakikisha kwamba tumepeana mafunzo ambayo itapunguza ajali barabarani na inayoangazia wanabodaboda katika eneo la Meru. Na challenge ile tunapitia ni hiyo tu, kwa sababu kama mtu ana masomo hakuna mahali ataenda, hakuna kitu utamwambia. Unakuta anaenda wakati ana overtake gari kwa sababu gari imekataa kumsongea, anaigonga gonga driver.
Sasa anaambia driver msongee, ana ride na driver anaenda, lakini anataka kugonga driver mtokee. Wakati accident inatokea kidogo, hata labda yeye ndiye ako kwa makosa, unakuta anasimama na anaita wengine, wanakuja wanaanza kuharasi driver, hata mara nyingine wanachoma ile gari. Sasa ni kutopokuwa na elimu. Haro Speedo no thimenti agutethingirana na bikibiki ni mando jagi wamba. Ile nini ambayo tulikuwa nayo sana ni hiyo wizi ya pikipiki ya kutumia mapavu, na naweza kusema for the last 2 months hiyo wizi ime reduce sana. Ile mambo tunakuwa inahusu bodaboda ni hiyo wizi. Hata sawa wenyewe riders hatuna shida na hawa, ni hao kuibiwa, wengine wanaibiwa pikipiki zao, na ingine imekuwa ni ya kusnatch simu ama vibeti vya wamama. Kuna wakati tulikuwa na so many incidents, but kwa saa hii ime reduce kabisa, na ni sababu tumeshirikiana na hawa, tumeweka hawa karibu. Tunapata wale ambao, sababu sio wote, kuna wale ambao wanakuja tu pale stage kwa kufanya kazi, si ya bodaboda, ni ya kufanya uhalifu. Nkiripotera Weru TV Mbetomo Thuri Muriuki. Atoke kanyaga kunogoka banini utikathinwa kuni ngucoka na nteto nkuruki. ja kugambanirwa na mworonya kwa nyomba imwe. So mumiru uri okaraja uringithira wina ari 10 waba kaira mithimba ere 10 nande uria ke wetikiritu kurara muthimbere juria nonga kana kanini igeteka iri kurara na mwarongina nonga kinye inji fulani nande iria retale akamo ki ng'ombe direct rira la kuruga chai na into bingire konywere kariu te kairwa ki kanto jagaka nande ikogeto wa murauri alafu ije na enchengerio ne akuruba mataya neo iria na ngoko iria ri ire atuma akuruba kethera bena kainya kamwanya muno ndeka kamukuru na korirete ta mucemanio ne kana riria kwenda kumara kiome kya kuru ne oba uthaira kiurithikira kya rukongoro gake maune na ndi akaumara na karuri gakawa kamatite akarende au kana riria betete mucemanio kana riria etete kurithia agakamata kiondo kyawe akamata kiondo kyawe acoka akamata karuriga kena nandi ethira esa so na ala kunthetite Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, and handsome, ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride.
gwatogeni tukithina mbere akarima gichugo bunge kia Bori ni maruthite gikaro na mubunge wa Otoe Mugambiri ndikiri nikenda kwariria mekarika mawagagia maria mongerekete muno ntere ino akarima makirua na reward makiari mucemanio ni uyu ni makuromba mubunge uyu wa gutigira guti mekarika mama makithirwa makionekana kairika na mekarika maria maribotha ino methiro makithira na karugi Thine wagagia bokari ni rumirite burua kariba maili 7 wadini akirwa na ari muno kiri wamba bwandethia naone bwa nyumba cia biashara. Sisi wenyewe ndio tunauzana. Unasema mtu fulani ako na mifugo fulani ije chukuliwe. Kwa hivyo chunga andui. Kama uko na kitu usieleze mwingine mtu ambari ati fulani ako na vitu. Na kumania bomo bunge wa Bori Mugambiri ndikiri na tongoria barwangiru kariba yakite Ontario yu kiri kwariria buna re mwingi bakurwa buruku atanira rwangiru karia kiri kwaya na riboti ekone wagagi obu nikenda kurwa thine ye buruna ria muthia mtu kutoka ngambo ile kuja kuingia hapa ati tunaingia ameingia mpaka kwango chake huko Choroiboro ile hiyo ruere rore rayo msitu iko mtu anampeleka, si ndio? Ako na network, si ndio? Hiyo tafadhali tunaomba kwamba wacha tusilete wesi ndani ya watu wetu, maana ukifisha mwisi siku moja atakugeukia wewe mwenyewe. So security officers tuko pamoja na nyinyi, askari wetu mpatie support, peana information na wata act katika hiyo information. Hatuwezi faulu bila nyinyi, kwa sababu ndani yenu iko watu wenye wanafanya hii kazi inakuwa ngumu, na mtu akiwa katikati yenu kupigana hiyo vita inakuwa ngumu. So mimi ningeomba tu, hakuna mtu mahali anaishi ajui mtoto ya jirani yake vile anakaa. Hata kwetu mimi najua mtoto yangu anakaa hivi, mtoto ya jirani anakaa hivi, mtoto ya fulani anakaa hivi. Si ni kweli? Mimi najua unaweza ogopa kupeana jina hapa, lakini iko njia mingi ya kupeana majina. Miariera burue kinyikirore kinyi muyumbe yuri ndikiri akiuria mwingi obu Ote umugeni ombago ja kuthiuruka ntore kubari tema ote umugeni ombago ja kuthiuruka ntore ku aije ate to manka abwiri eta akiro itira riku tonyera riku twite u mukorore jarebi mwekoro no tura kuenka ko katugatethia ntwa basikari kweja na information you nkulukire ndekiri kiri ukinyanirio karia bu Ontario na kainya kawe tayari tumepatiwa NPL 30 na nimeambia bwana hospidi hawa tujue ni nani mapema, tusije tukapatie wale wasee wale walienda kuchunga mali yao kwa mambo masao na huko Isiolo. Hiyo sitakubaliana. Ninakubaliana na ule mzee alisema tujue wale watu washujaa discipline ambao watalida sisi wakati tumelala. Na mukana yunge yuwayo murito Buruni ya biashara bane nenterishi ya Bori baria bakuwata weni barukiriwe ya nibwa kandarasi Ontario iji. Uwezi kutoka na watu Isiolo nikiwa na vijana hapa kwangu. Bwana Chief, nataka hiyo message ifikie. Wanakuja kujenga maindustries hapa. Vijana wangu, wakina mama wangu, wapatiwe nafasi priority. Si ndio? Kama si hivyo wakwambia watatoa stima wapi, watatoa maji wapi, na watatoa security wapi. Kiripotera Wero TV kuma Bori mbita wa Kelvin Kimathi. Toto shingi na njurai nkinyaniru nona cia kinyatha imwe na nusu kiogoro hinkwendere muthenya umwega mbita kwa Christine Wanjeru.